tuân ta kun hoi tang mai imua pathian happy na zia kina tu pandemic kun sungina paite.org ina ahi theina teu waya ki pol khom tena ai thei tuam teu siam na teu lang sakina min pi tia dia bang hiam patuam khat bek ai thei kha la china tutorial chi hiam ai ki le kishin sang na ai chi zo hiam tuam software tuam ina pan keta ina hi to zela wai pai to zel na tu zan na topic dina web design abik takina WordPress software chi hiam ai ki le software chi sang mai leng bangaya engine ichi hiam ai ki le framework ichi hiam te zangina kisin sak thei ko te hiam khat bekina phattuam pi kha le chi yin nang ki pai to zel pen tu zan na eu tu pa siam naulak amin to ni na thang khan siam a hia delhi a tu la delhi ku sai na ai class on lak sak ding a hia ama hi introduction no pi le ngai lom lomin le ka thei non kia tu mai na class photoshop class bangon lak sak ta tampi dakin khatwam pe hi chi ki thei manin amma siam nel na lam web design anexon na ma lenga hi manina tu za na ki thei ding poi ma bang za hiam sin kenon le hang chi na ikisa ahing ahia web design chi chang na ken khatte na bangai tak dio chi bang thei kol ke dia ken khatte ding la banga inat lang mel sa ma hi ding ka king na web design introduction lo pi ngai non din ka king takia ai hangin waya web design chi mai in kha van zat kwam tampi o mahi manina gen lo thei lo tu sana i focus the uding big ahi le WordPress tung to na ball dan ahi adang tuam tampi tak open source tampi tak oma paid leom thama zoom la chi bang min thang ma khata hia tum tampi paita min yai web design bol na dinga software na bol wai le athona ala pia kia ku ahia WordPress leng to ma bangina athona hi ni den changina ong ki gen to tho na dia introduction dana kon gen ahia ya hi siam nel na poi mo na ma hi le coding hiam bang hiam siam tia ding ni pai lam ama dinga in leng uchi bang siam lo tia ding in leng website is hiam design thei ball thei to ma di bang ai ki organization to ma di bang mi mala ding bang ina na takin he WordPress ki zat ta zekina tu ni asiam pen a fel pen a thei pen ko ti le ai tung to na area bang hiam back ina lak thei khang le chia hong ki so ma hi wai zekina hoi tak le ngun takin ina ndia ina ngai dia main leng system sumsian be ngai lo ina sil kyak te ina sin kyak te le abi takina thu get siam tia ding big in hi a hoi dia gai to ka chia website bol he wai zekina a design lam lung lut tia ding in leng ne chom na tham a hia khang thak tia ding ya le na lai sima hoi ki apatuam ki china lam hiloina siam be lab ding le inek tag zon nai ki da side income ding hoi ma khat tu he web design ki chia hi tunin hei lama line hei lam mi hi tam lo lom ke dio ai ki khoi kha zek sam la thu taga ba thei khalo tam pi ta ki hin ka ngai tua tunia hon kunon lak sak ding siam naw lak leng to banga ama ke bat sil thei ka thei ken mi mal da ka thei a hi le zil na mu mal tak anei ke chileng ka khial ke dia Google khong ma bachi hial ding la hilo da wina internet bang leng tu dan hiala zang khai tak in muna i mobile ai zat thema thama anaki pana hi zekina alampi to thi bailam hello a hi lai na amale ma kisin to kisin khia hin ka thia wai zekina tu lai hun YouTube khovel ai ki le tutorial khovel dim le omma khang thak ten hi male ma kisin to thi a hi dan tam pi tak la kyak thei ai ki le sun nung zui thei ama ki pat imu a hi
ithea aman leng on gen to na dinga tampi tak script phi va thei luan ngai lom lo hi thei tampi om dinga ama siam nel na lamon gen dia wa ki pan na en hi thei banga hia wa ki pat ilung lut son le e ma ina ki to del thei na ding tan na hon lak thei leng be se ai tu na sau gen non tuan lo ina web design bang zia ka poimo hia bang zia ka web design thầy tô le hang patuam ding hi patuam pi ding te le aman on gen ut ane te isin kyak te za ma ki pat sin khele hang man pading china ma hun ipedinga amanon lag ama hunon be ong be chain la ken atom lama hun khat be toy chikon la non di tuna usiam kya nga hun ipekya ai kipa huaye nuni na WordPress nunan gen bangin WordPress hi dia til hon class kon lak hat cha siam lo silue mi de sa dua jang hung sot thi lua tu tung chu sot lo la kin lo tan be ga hon hi thei dan hat di kon jong de sin dia pan dia i athu lama balut pa le a hi theina ai jakina beginners te tum hi ziakina a theory neng chit WordPress bang hi hiam banga kizang hi hiam chi a theory hi jek de hoido changena WordPress ma practical ina sogle ka chia wai dingina i theidan anop siam khak le chi na PowerPoint presentation kon bola i WordPress ichi bang hi hiam chi sablo chi ka thua hi zwaldi hoido chianga a practical hi di chi hiya i wai hi maina tua class zat chunga thumal khen khat kon zat khak di te hiai hong hi dia developer chi kon gen khak chiang ina a code gel tu te a programmer a designer lam hilo code gel te kon gen na hi dia designer hiam UI UX chi kon gen khak ale a code lam gel hilo a mel le puam design hi tu te kon gen na hi dia plugin chi kon gen chiang ina WordPress function abe lap tu di kon gen na hi dia hiai detail in delam chen in dia hoi zo cha back end chi kon gen khak chiang ina website khat zogam.com bang hile a zogam.com pen hilo admin ten asoku anung lama mi pi mu lo dia admin ten amu penu kon gen na a hi dia wana web hosting kon chi chiang ina server chi bangale ki gen sek hai kha file te i computer i file te evacoi na server satellite evacoi na kon gen na a hi dia one domain name ichi chiang ina website min a hi te hina dia paite.org zogam.com chi waite kha domain name amin a hi one local host kha den chen na isep na pd pen a hi local host ichi kha i server bazang lo a computer pen server dana zat theina software a hi hwai zanga din cha hi di hi wana html hiam css hiam kon gen khagle hi te kha web language hi hi html le css zanga email I website te mail le puam bol di hi language le ki chia hwai te gen na a kon jat di izat tamma ma di thumal chi kon gen maksa khi helan wai cha WordPress ichi banga hiya chi hawa howin gen degle WordPress ichi website bol na dinga Google ahi framework ahi tekhina dia ini bol changin a Google I bol masa wai a Google hong dingin wai apana I ut I bol hiak dan dewa website I bol thei na dinga a Google a ready made a min a hon piaku pen kha WordPress kichi ahi achile WordPress kha open source software here open source software chi bang open software chi chu I athona mi na hon pia ku en anazang thei en aman ana modify thei en home zak thei zoma mi kyanga home zak thei zoma waite kha open source ki chi open source adiak dekin WordPress bang kha developer tuam te na free code a hoi lo na ai kele security loophole honga om chiang wa kha ko ki contribute to un khovel pumpia mi tampin code ki contribute to un hai kha I WordPress te kyanga report jelun WordPress ten kha hon modify jel
anei tu chu automatic kichi omin chin hile white sang ma hovel pumpia developer tuam ten a contribute homu a hia he tak lampanga itheya example mai hi windows ichi kha open source hilo amao a source code hon pe hello a code teng a file teng hon pe hello subscription base a hong paisa ko ubuntu ichi le operating system aya he kha athon liawan pe hiao a file tele hon pe hiao a to z hon pe hiao aya wix ichi website bol na hiya hele open source hi ke ya amao limitation hon pe wa free account level bol the hilele a source file hon pe lo zoom la le wordpress da na hiya i amao source file hon pe wa yu dan na any soi sak the he te kha open source kichi we jaga wordpress le open source a hi wana wordpress is CMS CMS content management system a here ya picture velam to taglamin again chiang tin ka ngai to a velam pangina static site ka chi a ar mera mi iwa bol saka ar mera va bol sakin ya apin dan a partition on bol ke leo even te chakoi khom ni ai noi di yai te laka itisat vazong dek mok le mu hak saloma ma di he kha i van koi dan ki chu blow a here CMS ichi banghiam ichi CMS in i content i file te i article te i limlak te i video te i PDF file te EMS Word file te wai te a hidi bang taka non technical people coding thailo mi mai computer khoi theiten le a khoi thei diwa abola hiya he taklampang pen en le he carpenter pa siam ma mai chu i t-shirt koi na hon bol sak i jean koi na hon bol sak i jacket koi na hon bol sak he kha tuna ilom te in sungmungei lo win le he drawer ba hong le he armera ba hong le kha a om namun thei chet mai de chu hichidan a hi CMS ichi kha tuna he taglampang a pen he static site pen kha carpenter hileng chu poilo wai chu kadei changa partition hat kadei bele he laka box hat ba bol di ke carpenter ka hi chianga box dang kadei le dang ba ki bol zel hi hilele meeting teng carpenter hilo hi chianga ya box ba ki bol thelo singa na kinei lo sik dal kinei lo in chin huyai ting abuai lo dia ya taklampanga akichu pen kha content management system kichi meeting tenga dia asat nop thei pen dia hon bolu chi gen na ai CMS kha software tam pio ma huai ting la ka WordPress website to kisaya amin thang diak deu teng hai ting li hiya WordPress hiya Joomla hiya Drupal hiya Magento hiya hai ting kha tu leldin muna khovel pumpia website to kisaya open source min thang ma polte a hiu wana WordPress paidan hiya kon gel kha limla khoi takin le na man mai din kha ginta hiya akhat na yen de hiya number 1 WordPress ka chi a hiya kha tuna en kha tatai chi hiam ba si chi hiam valei dek i valei dek chianga hiya i valei dek hiya valei hanga hiya pen kha showroom a pana le hi jatai hi the amela nal kina a hi ven hiya pen kha WordPress da na ngai tu the a chi le hiya valei hiya hiya tata engine valei hiya in i valei hiya chianga kha hiya gari lam to kisai a mechanic te hiya min kha kyang va pai denga bangba sai de en here number 2 na theme ka chia en bangba sai ile pin ide ambulance a bol nuammo tourist bus a bol nuammo ai ke ya le hiya banga ya school bus a bol nuammo chiang kingal le lai a chi le mechanic te kyang hiya tata engine ka le pin kha school bus in hon bolo vachile school bus down bol diu hichidana WordPress kha agu ahia theme designer te na hiai a WordPress pen kha organization website dia bol thei church website dia bol thei vanjuang na e-commerce ichi dia le bol thei huaidan a hilela haite kha designer te hi ahia plugin ichi a omno na athum na plugin ichi kha gari dan in genno le accessories mai hi mo hiai school bus dia kha hon bol sakta chini designer pan ai kele mechanic pan en kha he a glass khong hoi salo side mirror aman hon thopen hoi sakele bazara va pain hiai side mirror chau valeina a side mirror school bus a pen he khiain hiai pen babul le himaya hi hiai pen kha plugin kichi
hi chia a ready made min a bol sa u e de namuna vazat te khine sound system bang music system bang i ba sa di ide ile a music system valai di hanga e ba sa bathwa le wai kha hong pai mai di wai pen kha plugin ki chia hia alina a e hita en kha wordpress jang hanga mi theme design te jang hanga mi plugin design te hianga e user en chu hi the chu e abas nei tu bang hili en hi the chu abas tu na khong nul siang di passenger te hong lut ma a atut na ti khong an ha siang di a window khong an ha siang di hoi teng chu meeting in hi the chu wai dan de wa i site kha visitor te hong lut dek chianga ai edu en kha content an bol di article an gel di limlak an hi di wai teng kha meeting in anuam thei pe na a hi thei dia hon bol khia ku wordpress aya ka gen dan thei siam dia mangyam chia thei lo ma le chik lai pe wina hon dong leu tele hon subai leu tele poilo ga discussion dan ni pai dia yai atwa kon gela na bu phadio ma wordpress pen kha athon liu liu hiya theme kha pen kha free le tampi oma paid le oma plugin kha free le oma paid le oma din chai ni gen saudi hoi chai yai pen e na ahia anina wordpress website him cms ichi him ni ina ki khena front end ahia khat back end aya front end ichi pen I website min amu pen u front end ki chia he ya taklampanga back end ichi pen kha I admin te chawin amu u wai sunga content khong milem khong video khong upload na pen u back end ki chia hi wana wordpress ina theme customizer ki chia ne ya yai pen kha wordpress adenga apoi mo ma hiya ya na theme zat akinga dia theme developer ichi designer ten a develop to am tawam dia why na theme zat a kha I control thei tam pi oma language ba thingai ke ya css html ba thingai lo ina visual editor ichi hiam drag and drop ichi ngena hita why jaka designing sense bang na nei diagle wordpress anga kilom pi design hiak thei pa ye khaden chiang in a practical lena hoi takin en diwa hai cha mi tam pi na confuse kha wordpress chini ana oma wordpress.com le wordpress.org a oma wordpress.com ichi pen kha how taka gen di na wordpress te server vazang manage hosting akichia wordpress.org taglampang pena kha self host website akichia ena hosting lady ahia hai chawle tampi gen di chile gen de oma hile aho pena gen di na wordpress.com in plan ni aneya free plan le paid plan aneya free pen chu athon liu hilele huai a limitation atamma ma a khanna a admin a domain name ki sang thelo di tekhina dia wai amawa iwazalle hai bang penglam.wordpress.com hong hidi hai ide ke ya penglam.com chi ide ile a paid plan uzat ngai di acha a free plan wizat ale pro theme ichi zang thelo di in ama ready made a aza sim chu hi tho a om hwai te chau zang thei di wai zo cha plugin ale bangza hiam za thei di a om dia a pro ichi a paid te is a deal amount paid a va upgrade ngai wai zo cha a free is at le I web page a anol kil khat a kha wordpress te advertisement banner om di en hwai kila thelo di huchi hilo paid a hi le advertisement la khe thei di aya he taglampanga en non le hiai kha bang teng free vek hilele en kha domain ki le ngai di web hosting ikile ngai di aya hiai tu nia igen dek hiai taglampanga pen wordpress.org ahidia a comparison en le hiai wordpress.org pen kiman jo tham azia khe taglampanga wordpress.com pen kha a paid kha inde suma kha khata zale som gu khong ahia hilele wai aki starting price jale som li pe na kha limitation tamatam e-commerce site nei thelo ha ju cha video upload thelo chi khongom he ya wordpress.org in a hi thei tan chiang
inva upgrade dekle khata sang wal hong hi huchi le kum khata sing wal chi hong hi a hoi na le hoi lo na oma a hoi na ma zele hi le wordpress.com hoi I vazat nge le security a boy pi ngai lo hoi zo chianga backup a boy pi ngai lo amao hi effective indirect in gen le I website ki hack lo di chi na hi mai taklama panga pen chu a hoi lo zel na kha bang teng free a hi hanga a le a security iki update ngai a le a software iki update ngai a le a backup iki la ngai hay da na hi yai pen khama bana zoom la chi kha course bang chik che iladi chi the ke long kilak so ma hi zia kina mi pi a loina wordpress zoom la I ha zatwa a khenten wordpress hoi zoom la hoi lo a khenten zoom la hoi wordpress hoi lo wa chia wai tom chikon gen jual de kin ani in kazanga I ani na hoi na ma ani in a hoi lo na le om ka sa wai zia kina hichin kon gen dia he kha ki ngai da na hi ke in zat apana wordpress ichi pen kha activa danin ka koya activa kha agia rom lo win chi he ka hek nop cycle tuang thi khat po win ni khan ni akisin le tai the mai nu mei ten le hek thi pa mai aya zoom la pen bike kon chia bike pen kha neng chi complicate de agiar pia ngai hoi ja ka he I va hek the na dia hun hong la hu che hi le wordpress hoi lo mo hoi e meeting a dia zan no me voi hu che le wordpress hoi lo mo wordpress le hoi e pasal tang wal no hiam ai ke le speed khong tai nuam tak tak khong ten kha gear nei asisi tam de zela I chu wai ten nuam se zelu wai ja ka e ya kinga ena izil pe ya bike ma ka de azia kha bike kha e control tam a khelim le lian zo tai ha zo I chi le e ya de hoi bike zo bazil pe non king activa a pace dana itai le nuam I chi le e de wordpress hoi aya ke bangina client ka nei dek chiang ina ade danu ka gen sak ka gen sak ka ge dan won gen chiang una o ade danu chu wordpress hoi zo debe ai ke le ade danu chu zoom la hoi zo debe chi in wai danin ka bol sak wai chakin he hoi zo lo chi chu ani hoi ka sa a ani na hoi lo na le oma chi khai wai tanin kon gen de tunia bangai zil di kha wordpress development to kisai zildek ihikeya code igen ke dinga php igen ke dia mysql gen di hikeya anina theme design le gen de hikeya website bang chi design di chi le gen de hikeya igen de chu wordpress bang chi zat di bang chi danin hi le wordpress ang thei di chi hiya bike hiam cycle dan hiam in gen le cycle pen va design isom ki cycle pen a back carrier umlo pen a back carrier va koi di ka bike pen arong ka de ka cycle pen arong ka de non ke ya arong heng ni chi e ke ya cycle tuan dan kijil dek hi mo wai di dan ni ki ko idea wana website zoom la hin wordpress hin static website hin abang hile amazon flipkart bang teng hile wordpress in structure ija paidan tang pi aneya heti din chianga practical hi chianga ithei siam na ding ina taglampang ai pandia header section ka chia website ne visit chiang hi mumna a logo le a menu khong om na lak dok teng kha I atang pin header section header ichia wai jo cha home page na lu chiang in million bang hong ki hin dan million lian pia na om a logo nuaya wai ti kha atang pi na banner ichia min tuam akizang deo hedin hero image chipoloma slider chipoloma rotating banner chipoloma hilele again no pen chu hai banner lian taka om pen gen na ya wana website hen khata atak lampanga paisuk hiam avelam panga paisuk hiam imudia waite kha atang pi na sidebar ai kele side menu khong ichia velam taklam hitale left bar right bar ichia wana ato kha atang pi na copyright igel namun all right reserved ekele design by chi khong atoa imu pen kha atang pin footer china akichia he taglampang kha dena again bangin top corner kha logo tang pin ki koya ahigi ge ke ya alaya koi hulio ma bangteng hile a company brain koina ahia wana he ya mun tuam click thei dia atunga ana om home about us
contact us chi khong wai ti kha tang pin menu akichia menu thumle li nei chiangina main hi jiak ma takina main menu akichi dewa wana article khat isim chiangin post khat isim chiangin amasa a limlak anakoi u a tang pi a video hiam limlak hiam wai pen kha atang pi na feature image ichi a why story in overall again limlak ki koi na pen ahia wana anuaya abola alian de pena hongki gel pen kha content title akichia wana why a post why article ki gel pen kha main content akichia a content chu zoom la bangin chu component na chi zela mo bangteng hile a main block a main content ahia then again atolama I why a copyright 2021 hong kichi pen kha a box pen hilo why akigel pen kha atu atang pi na footer text kichi ahe he tuna ipan dia ama sa penina I browser a ipai dia ka WhatsApp bangan ki honga okay I chinin I dia khat kha server tak web hosting lay in si panel zang why pen kha ahidan kon lak mai dia why pen an ICM ke in sep tak di pen akin di de jakin local hosa ihi dia why to example di ka de jakina here domain khat kana set up amychurch.com here pen kha athake bang ma nai lo to kon la di ka de jakina web hosting ku yana value hiam go dia na leu hiam hi kele hosting provider tuam na le changuna si panel username le password hon padiwa why kha hosting tenga ki bangvek a himaya why alu didan chu na domain name to a domain name kha amychurch.com hinchin why jo cha /chinlan si panel na domain name zogam.com hile zogam.com/si panel himai di waya kha username le password hosting provider 10 hon pia ko dia waya login di why nong login chiang una hijdan interface na mudia a web hosting atuam dungzuin a interface aki banglo zek hongom dia why te hile tang pi ki bang di waya kha the option tam piom de why te iba the vek ngai ki de I the mark sak de hoi pe ne file manager I file iva upload na ngaya why click le window dang hong ki hong dia ya kha option tampiogom dia hiaite laka public_html chiogom hai pen double click lete ya kha file upload nang ahi ma okay tuna wordpress a ilud dia wordpress.org pen hi de ki hi jakin wordpress.org ipai dia hile hia atunga get wordpress chiom dia abul ma panhuti hi jakina a wordpress tun kon download tom dia hay kha gig lo hi mo MB tamlo chik hi MB som lenga hiam chaw hi okay tu na I download hina hi pen kon kat dia ya ka folder kon ko dia hi pen na hi te ide non ke ya hi te kon delete dia hi pen dena pen kha hi upload chi dia waya kha hi pen iva drag and drop dia ya uchina manon upload ngal dia hi anaki upload sungina hi kha I file kha upload jota ya refresh reload kichipen click leng hi ta hi pen kha ka click dia ka right click extract kachi hi a hi ke lele hi la ka click hi extract kichi dia a zip file pen extract dia hi kha wordpress te hi kha extract chianga ya folder khat hon bol khem wa kha boy hoi khata ya wai pen double click ini ba hong dia wai hai pen kha root folder den ai chi ya ko inuam hi jakin hai pen imai hai pen kha iwala khya ngai wai di na he laka select all a oma veka file select move nuam move ichi dia ya hi
public underscore html ko inom hi jakin WordPress pen I delete dia move ichi dia tu na kikle ni ya hom ta hi pen empty omnon lo pen I delete ta dia ha tu afkha WordPress file ting I server a omta tu na ya I pai da tu database bol ngai a hiya ya enle te database ki chi namuna MySQL database chi om do pen click un lan ya database khat I bol dia amin ding in test khong I chi dia create database hon chi dia ya pen copy dia ichiam te na ding ina hela khonga ichiam te na din kon save dia ikik non dia database bol hinta to database user bol ngai ya MySQL user ya pen ale test ma ichi dia a password di ya is generate mai dia ut tu na ka copy ya kon paste dia aman kha a hard di chi hon success ta hi tun create database create user le create ta to kha ania zo ta ya user ta ya database to user le database connect di why dia kha ya en le add user to database chi user a khachaw in ijaka auto select database le ni ijaka auto select ya add kichi pen ba click ding in all privileges kichi hi pen batik di afeka kha connect no mi jeka make changes zo non ta hiai kha manual here na thiu hoi ja kon hi la ya tuna web WordPress hosting le le te amau installation bang ting ready made a hon video hi mo hi le manual a hi thei apoi mo ka sak ja ka kon hi a hi to kha bang ting zo ta hi ja kina tuna dena I domain I pai taw le I domain kha amy church.com kahita le to installation de hon ngien ta azia kha ya file teng extract ka hi zia kina mo hai tani hi dia hi pen hi installation pen kha dena local host to hong ki bang dia hi zia kina hi pen ka install nai ki de local host a pen hi na kon hi dan kon india local host pen kha hi dek dan kha web server ki chiomin chin hoi pen download di I system a hi le to hi teng kha ba hi ngai lo win chin a computer a hi thei hong hi ta di why ding ina paite.org I member Paulal Siam ina I local host install di dan video abola oma ya a di monga hon bola hiya athin wam ten YouTube a payun lan sam gui te china Google leute ama a hong pai dia hiya kha I install di dan om dia bai pen kha na hunolun ane anun lan I a download link le hiya apezoma di a video a paile ya a link apia a ya ba download mai the huchilo wana the no pule web server WAMP server download chilo te chi nong pai mai dia hiai hong hi mai di ya download di hi mai why na download jo cha kha ya Siam video in leute software install dan to ki bang hi mai double click in next chi di hi mai why bang teng na zo vek chiang wa kha hong ki install ta I system a hong ki install chiang a kha envas why a software pen kha vasta ding in why chang a computer pen kha server dana sang thei chi naung hi ta di ma azia kha en kha tulela ki bangin kha windows e chu ka zat why jaga to web server jang mac jang te apple computer jang tia di na mem ki chuma MAMP google MAMP chin search leute download thong mai di why le free here azat dan ki bang to ha ken ka system a download hin install hin ka hi zia ka to ka zat uta le he kha a icon hiya web server why va click leng to ha ka system in kha ka server hon run chiang a kha I ken kha ki computer pen server dana chang thei di chi dana hi yan kha second bang za hiamon la dia ya san na mu le aman to kha hon load a hiya hi pen a hong green chiang a hi pen a hong green chiang a I server kha I computer ready ta chi na a hi hong green ta to ka computer a kha Apache khong PHP khong MySQL khong ready ta to jang thei ta chi na mo na install chiang na installation file hon dong dinga why na hi na pen na file ko ina wong hi di te hin na dia ke abanga kha enzual le
ka localhost file ko ina kha hiai ve hiaya ken g drive ko no ko namun munang hin huaya kha hichidan ken ya website tampi ken ija ka hichiang am nuwa kha bangma nai lo di a hi mo why din kha dena ya wordpress pen kon copy dia dena si panela iwa upload dan pen adobola hi de mai mai localhost ai dan hiaya no kha bangma nai lo di ha folder khat bonun lan ena hiaya a folder ding ina Amy Church kon chi dia hiya oma dena wordpress pen hiya pa paste di hiya pen right click ding in a zip file pen va extract di dena server to ki bang dan chi aon extract in chin wala hiya pen kon delete phod dia and then server dan chi aman folder on bol se why pen iwala dia I right click dia copy ha cut lele ki bang de non hang dia hiya I paste dia hay folder po mo non lo tua kha manta bang tiang I browser pa ding in I browser pa ding in hiya kha localhost himai di I domain kha localhost itadi I computer jangta hiya ken sam localhost chileng hiya alisa ken tampi ken jak no kha khat chok ne ule dena Amy Church pen ko yamale hiya himaya hiya pen kha hela ka bagel di I domain name ang hitain chin localhost / dena folder iwa bol iya dia Amy Church tun hit enter link yain first time lo ta khaneng chik hunon la jeka ki system all ziak himai din ka ngai to ka system hal lo tel lo wa hi na hong ki bang chet ta mo hiai to hong ki bang tai sei pen kha remote chi chu online server hei pen ke computer a hi dan ki bang tua kha localhost pen sun jom di akin jok di jakin mo localhost pen continue ka chi dia sorry dena database ba bol hi hanga mo huchi dana a localhost ale database ba bol phot ngai window dang kon hong dia localhost a kong pai thak dia hiya php my admin chi pen dena database ba bol dana hiya iba click dia he kha database khat iba bol pe ma phot dia wai to I connect dia hiya he localhost kha password aum ke ya ngai lo hiya no kha hiya bang ma aum ke dinga a blank in namu di wa hiya database ki pen click un lan hiya database I de pen gel lim hiya Amy Church I the hinang Amy Church ma kon chi dia create database bol jota ko yaw male hiya na umta to kha blank hita hiya localhost kha dena hiya I username iba bol dan ngai no local hi jakin to zo hi mai ma hiya localhost pen pa dia setup di let's go hon chita hiya kha assignment di na sorry database to iba bol pen hiya yd na Amy Church hiya user omlo la blank thelo wa hi jakina root akizang tang pia password omlo database host local table prefix he pen kha I utut aman heon success I utali udan dan ale hing the tuna submit ichi dia run the installation honchita to kha setup dia hon solta na side min di banga tekina ni na ena tuna Amy Church ma ichi dia username din admin ichi dia password a theinom de bol mai dia demo hong ichi dia I password week ziakina confirm inon che hi dia email khat pop igel dia ia bang jangle heya search engine visibility so bang male poimo kiana tikin tikile tele tu le tu poimo nailo install wordpress chi click di bol wordpress pen I server install hinta to man hita mo yai teng kon close phot dia tu na aside pai degle tu ni hai en leute yai kha admin gen back end alut na dia wp login hiam ai kele wp admin he kha chiam te ngai back end ilu dile I domain name /wp hyphen
admin kibang tun a site alud degle I site dia habang hita I site chu I domain name ha localhost amy church mai tun enter link I site hai hita mai chu I WordPress site then again dan dewa I bas valeta agu gel a engine chu valeta hai chu ai le et suak lo chu hai pen en theme zanga what site pitching hon jang tadi hai khai chu mai ale WordPress site man hita I content table di hita mo tuna a beke na I login dia then I hi username admin chia password and password chia login ya login theita hi ka sujo main ka kinlo de hia lun banga speed mo hoi hune kun mo nong kinorek to last 1 minute kong suma okay poido sinjo mo hi kha I WordPress backend akita a content dashboard chi dia a content admin area chi dia hi ting zanga WordPress website bol di a hitamaya ya thei di bangza hi amongom dia WordPress paidan kha amana content te I article te I content te kha chini ina hena post ya post le page ina paya te hina ding ina zogam.com yen zual dia zogam.com ai lut le te hina ding ina hia ya news in English chi bangin le hi article tampi anewa article khat nein jing cha khat nei upload jel jing cha khat upload jeli upload be thei te kha WordPress in post achia huchi hilowa te hina ding ina ye lagbanga the admins chi bang oma hiai pen kha pe khat ai chu the admin about us akichi about us 2 about us 3 about us 4 omlo wai kha static page pe khat hiai te kha WordPress in pages achia dynamic page chi news article post hena di maban ale post to zeli wai te kha post ile pe khat chau bol nuam about us pe khat bol nuam contact us pe khat bol nuam ai ke ale back in bang hile about our pastor chi pe khat bol nuam hile wai te kha page a bol di ai ke le blog bol dek blog article post hi zel nang wai pen post hong hi di ai ke le sermon page bol dek sermon kha pathiani tinga I sermon te ko inang bol dek wai kha post hong hi di wai dan kha apai dan a hiam mo ya kha te khin na ding ina fresh installation na hiya page a ipaya le WordPress in heitigel ahon install sa a oma privacy policy le sample page haiti kha ide ke delete uta le ba hover a ya delete mek thei ai ke le ani bangai delete uta le ya ani tick ding in ya move to trust apply omnolo tuna page khati bol da tekhena din biakin site bol di ichidi biakin adi amy church biakin khat site bol de khwai dia kha pek thak de wai dia kha helaka page ka paya add new ka chi to add new he ka click ki bang khat kon bol dia about us chi page khat bol dia about us chi content kon bol le hiai tuan namu hiai a background khong hiai a font size khong teng kha den chang a theme in kha on control vek di ana en leute a content dina hiai a demo content kan ei oma hiai te I copy dia yai khonga ichina kon paste lut dia ni danga kum thum phial paisa WordPress ana khoi ngein tu laya tu changa ana khoi thaklo tia din hai editor kha thil thaka ya kum ni paisa a kum khalaki mem paisa WordPress in hon bol thake thi editor kha iza tungin a complicate a hilele hi kha powerful ma dia den chang ina hon jang to le ka gin na thei diwa content nei ta a about us a title legela content ni de hi a tuna publish kon chi dia ama sa pen na ni ve click din on bol dia publish hon dong thak no na publish ichi dia about ya all page ki kiek dia about us page nei ta tuna ya khat I bol thak non dia contact page I bol dia contact us ichi dia athu dile dena pen ma khong isang phot khem dia publish ichi non dia to kha
pek ni nei ta tu na thum na khadi bol thak dia services ichi dia biakin to kisai hi ziakina a content ni page no na i publish no na pek thum nei ta hichi ni pan dia to kha hei kha i website hi a hei pen kha tu na theme zangina amele pom i hon kheng ta dia why di ne appearance a pai leu che theme ki chen om dia hei pen click leu te WordPress tu le la ama to hei teng thumong pai kho me be a default hei kha u tu za the tu na hei pen de keng hei pen ka jang no mi chi le he ya activate ba chi in lan tu nia front end a pai lan va refresh le te hong ki kheng mai a theme ki kheng hi le le chu a WordPress pen ki kheng hi lo mo tu chi ma bangin hei pen ka de i chi le activate i ba chi non dia ya pai le amele pomong ki kheng jel hi chi ma banga WordPress in theme a singa sim free le chu mai jaga if theme ide tel thei di hangom mo tuna theme a ka paya here add new ki chiom en hi teng thum la ka ide om lo bang hitale ya add new chileng ya kha aman kha tam pin ma hon lo di hi teng kha athona i za thei tel ve maja koi pe na itel ut chi ei thu hong hi di mo tuna tekhina ding ina hi astra ki chi bang theme a free le om a paid le om hin chin min a free dia bang chu hoi ka sak pola ya hei pen chi ni hei pen in iza tu ta le install chi click lel ding in ama ong ki install di server apa na aman hon download ding in a WordPress admin hon install de a install zo changa kha dena dana hong dong di na activate nuam hia hon chi ai kile na activate nuam main na preview nuam hia hon chi tuna en activate chimpe oma phot ni activate chi le ki activate ta hia ya top left ana om pen kha i current theme chi na mo helam te hilowa tunia pain hia refresh leng theme dangong hita a chi le he ka mu dan to he ka mu dan la akibang kia ki chebe bultunga aziak bel amau hia setting content teng abolu hia amau hia pen kha a default pen ma en content nei nai lo hia bang chidana mele puam bol di chi emo po kai chu mo ha jaga hoi pen den chang hi to di ai ke ya le theme hoi non kasak khat a free tho dia bang kha hia zakra kichi hia kha Nepal Nepali developer khatina hi bang a free sub pay le ne ya free le ne ya he bang zang ka chi na ina WordPress load speed khong lekin akin mo ai activate non dia tunia paile amele pomong ki kheng non mo en chi dana hi i tua kha hi theme pen code zanglowa va modify tadi wai pen kha hi ya customizer ki chioma hi customizer click le hi theme to hong pai khom hi theme develop pan hi theme bol pan i hi ya option hon pi ai chu wai jaga hi bang chi tukina velam pangai control atama chi kha i theme jada kinga di wai jaga theme anal chau le hong pai mo login chin a customizer i custom thei di option atamia chi kha le poimo ma ai mo tuna ama sapenin ya photoshop kon hong zual dia i logo di khat kon bol zual dia wai pen i logo i hisak dia hi chi khong in hi zual dia i website min kha Amy charge ichi dia host pa favorite phone izang dia a color den chiang ina hongnal jakhem na ngin bang izang dio i achiang thei pen din no na mu hoi thei pen dio san khong izang dia hei logo chini tun hei kha background la khia ina
PNG na kon export dia desktop logo hay logo ta tu na customizer apa ita bang bangai hi thei te khina ding na global header ai pai dia site identity hi to kha kon hi kha theme atuam dung juet ki bang di tuam dia hi wai ja ka he kha iwa ha hi lo ke dia he kha upload na di he click a he ya file apan kala hia a hi ke le ka folder hongina he pa din drag in drop leng le ki bang ya ki upload ta he select aman na crop nuamia honchi ka crop seda dia ave ka do ka de ja kina skip cropping he cha hong do ki my life mo amy charge just another WordPress he pen ha ide ke ya display he pen ila ke dia publish tu na isai tai pai dia unable to save due to invalid setting okay okay hi cha kha logo hong dok ta hu che hi le bang jaga he pen la ke the lo di hon zan display hi pen try thak dia okay hai pen kon delete dia to kha hong pai ta tu na hai header color chi khong pha ithi mang ki jang nga dia dana ka chi bangina afek kini ba hi man ke dia azadan ki hil de ki jagin a design again tam ke dia tekhin he footer khong a menu khong a content khong ide dan dana hi dia hi mo tu na theme tel khin ta he kha ithi ma hi tu na by default he la ka menu dena page ibol te hong do ka wai kha ku yang ki pan hi mi chi le ha appearance menu a pai de hi in kha dena ibol te hon la ai chu tu na add be nuam bang hi le te khin na ding ina hi te bang kha kon delete thak dia a hi dani thei na ngina hi dena ibol he pages a ibol te hi hong do ki mai chin som ibol le ya som hong do di hi mai mo tu na hi te bang ide ya le ide teng ichina iwa select dia ya add to menu chile ama hyang pai payback he ya create menu save hai te poi mo non ke ya tu na refresh ya yong dog mo tu na ide he about us bangkha atu ai de ya le drag ka ide na a ko yong hitamai tun save menu chinon dia okay hiang pai lo om hu che hi le theme customizer a pai thak non ding in follow menu 1 theme customizer a pai thak non ding in here ya menu hong ki assign pen dik lo chi na hi pen hoi pen ba jong di wai dia kha hi pai ding aman kha hi pen jang di tu na primary menu a jang ding publish here hong dikta mo tu ne kon refresh dia here hong dikta here ma here ide kha to kha en kha about us ka click ale dena ka guan teng hong om services hi cha kha website khat bol zo de ki hi pa mai mo tu na by default da kha WordPress kha block dia ki bol a hi zia ka a home page kha block system da na hong pai di i post khatong de cha post khatong di wai ka gen kha den chai thi siam dia to kha page thum nei ta hi tu na post pen endi dynamic kichi ha mo aman khaya ana bol sa o ma hele di kia I delete dia category system da na hong pai di hi tu hi en le hi ya kha content ine ya folder khat bol taleng ya folder 1 ka bola hoi jo cha folder kadang de ya le folder 2 ka bola
hi chidani hilela hi hiai sunga ms word file som le koi thei zakhat le koi thei huchima banga hiai folder sunga le ms word tuam koi thei waidan chia ahi hiai category ichi pen kha folder tuna en kha hiai dia aman kha ama default ta hong paisa mi chin delete thelo uncategorize kichi hiai pen kha in iva edit dia hiai pen kha block iva chi dia hiai slack kichi pen kha den chianga helaka I domain /block Siam hiat igel pen kha ya I URL di link di hong hidi mo mai jakin amin din blog ma ideya I save ta a blog chi neita a chi le tu ne all posa kikin add new payina ya content dena pen I copy non dinga dena hiai hi ma de win ha page kong pai thak dia tuna about us a hong pai thak leng dena hiai kabol la ya ki bang no lo mo tu nge kha greenish light green simia to hiai da na hongom hiai te hongom hiai teng kha I theme zatina control ai chu mai je ka theme developer ten kha hiya hiya article I upload na di sung tan pha le design the hiya apolam mele puam chau hilowa hiya control tam piong pi thei a khente bangina hiya velam ide ke hiya sidebar ide ke le hiya page hiya about us page apai chiangun hiya about us page apai chiangun hiya velam taglampang bar ka de ke ichi le hiya theme bangin support eve hiya pen bang mek le tuna hand mekina update han chileng hicha mangmai WordPress lui a chu hiya taglampang a pen hawaya widget ba pai huaya kha command ba pia ngai chi khong om tu chianga kha hiya ina control vec en kha sidebar de le a default pen jang lel de hile hiya refresh no le sidebar pen hong ki non mo tuna post a ikik dia add new ichi dia dena dan chia in pageable dan dena I no ni hakon page dia blog a hi tak zia kina a title utut izang phod dia publish hiya kha tab ni oma blog le pages oma hai pages kha a main hiya category hela man mudu blog khacha omebe khacha om zia ka aman by default ta hong tik den changa kha category ni le thum hiya I bol thumbangi bola liha option ngom nin chin hiai article na post pin kuya na post no peita chion dong ni hoi pen ha en blog ai post no me sermon ai post no me wa 822 ene iva tik pen na om di mo to kha khachaw ni je ka blog a hong pai tun khat I post thak non jual dia ya ka page kon page non dia hiai a title di khoi ni jang jual non dia hele publish ichinon dia tuna ni neita achile blog article blog ni neita achile hiai la ka hong dog dia deita hela ka hong dog dia ka de ile chu appearance menu sa ba painon di inga hiai te hinon lo hiai te kha pages ai chu to any day chu category ba deita huchi a category de lo article base aka de ile hiai click leng sorry post a pai dinga article pen hongo mai chu tun hiai la taleng hiya ko ileng hiai article cha hong dog di en hoi de ilo en kha blog nuaya article in nei teng hong dog dia de hi zia ka kha category sa pai dingin blog batik dingin add to menu chi le hiya ngom ta hiai pen kha about us zo a dia de hiya hin to kha save menu chi di tuna hiya va refresh leng ya blog ngom himai mo tun blog ba click leng I first article here I second article here I cha kha hong pai suk di in chin bangza tan hiya ma hi chianga kha next page hong ki chidi achi le hiya ya bang tan first page a I display uta article som display dingin a som le khanna next amo chi wai le control ki nei lai wai dia kha ya setting up ai dingin ya reading ai pai le aman by default a khat som en som de khang ichi le vahi ni am ni gup
tan a display dia asagi na pen next page a pai he chi hi ta chu save chi di ya kha en control le mo tua kha neng chik i thuk lut zo deu dia milem data he kha i block ma sapin he kha milem de then again feature image bang de hi le i feature image di na feature image helama an omgi ge he kha collapsible aya i click chang ai cha hong mang thei he kha by default in permalink ichi pen he a permalink aman kha by default he na gel pen space omlo le all small letter online chin huai pen kha na link te khin he pai leng ya pai pen kha hi i modify noble en kha kheng thei delete sample bang chi ta leng update leng ya block up pai thakina he va click leng he ya sample chi ong hi bai wa ani na kha categories dena again here athum na tag che here tag kha facebook a mi eva tag dan to ki bang dekhene de en kha tag de kha tuna bangi de o church chi de thumal na de pen gelin lan na keyboard a enter le de tag khat nen che article som non nei chianga zakhat non nei chianga hi tag tung to na filter the mi na church chi search leo kha na article a church na tag khak teng search a an hong kili suk di why dia zat de ya feature image o ma feature image pen ha I article a dia main lim lak de here why di na ide ya le he va click ding in he la ka upload the de na ka chi banga I upload noble upload files he click the a hi ke le ya pai ding in ide pen ma tel di ta kin de he bang de drag and drop azo chianga hyang hong highlight the set feature image click ding yang dokta tuna update chileng ya article image nei ta mo tun block up in ya image khat nei ta hujidanga hujima banga adang tele hon hi thei non de tun home page india denaka chi bangena home page a paileng article ni by default wordpress in hi block a hon bola ichu en block dan de ilo ena tekhine dia heya homepage kha helaka banner lian tak khadde anwaya kha box tuam khong de homepage naranda na bol wam hi le wai pen kha page ba bol dingin wai page pen kha home ada va assign di wai pen bang chi hi di chi le tekhine dingena page a pai ta de ya kha page khat ba bol thak di add new chi di a title min dina home khong chini a content kha I utu di copy non jual dia publish chita kia kha hong dok nai lo di tua kha en kha tua hyai iwa ball pen a home page dia de wai ja kha appearance a pai non ding in theme customize a pai di dena ka gen banga theme in I theme zatin mo po hilele bang theme zang le hiai teng kha omgi ge di wordpress default he homepage setting chi omdi homepage setting a by default da kha year latest post chi chu ale a post yang ki de en why di lo en static page ka batel le hondong na static page teng la ka koi pen ne zan nop chi hondong ya ken kha home chi ya kha publish tun hiya paileng ha hyang dokta to kha dena ke chi banga he right side de lo home page ha na salo ka hi le vai control thei na kha he I page ya mo I page pai ding in home pai ding in te khin na ding in ya hai pen batel ni right bar de lo update to kha hongom simta achi le here ya kha remove title margin option bang hon pia le en kha hi de lo hi chu hi home pen mo home page a home chi ngai lo chita page header enable page header hai antik le apai hiam ai te kha thema ki ngai hia okay pai hello
neng chik neng chik advanced CSS zat dana level la khek the yai kha din chen ala khek dan kon hil dia tuna anexa ipai dia milem dei en kha milem ya kha milem lian de homepage ha ngom di dana dei hi le yai kha to editor ka chi pen kha next line ka dei le enter hi leng aman block dang ong bol di ya kha you to type ding in hi cha aman block hon bol di yai na ba hover changa ya control ngom bol de mo ai ke al helaka bangana de list bullet point de mo column de mo chi tamatam option ngom di mo wai te la ka kha en ai te kon delete vek dia en khaya pa in I de option here omlo he la ka khana va hover chang wa here tak lampanga plus sign chet chet di he va hover lete he angom next line pa lete le zel di he pen kha option chi na plus va click lete bangana hi nop chi he kha izat latest pen ku hongom di here I de ke le browse all chi click le here option tam pion pe di video embed no mo audio embed no mo ai ke le file upload na ma tam pion pe en hi te la ka ide kha image milem upload de ki je ka image chi di achile aman kha hondong ya direct ka upload demo upload chileng ya yong ki hom ai ki ale na gallery pai no mo hon chi media library pai no mo hon chi to kha en kha upload no ya milem bang upload ni drag and drop hi changom ta mo kon update dia hi changom en hi pen atunga de hi le ya imelem ba selekin he arrow mark tung lama pen kok to atunga hong pai ta mo hi cha hong pai ta tua kha hi pen kha afula de hi le WordPress in option nei no milem ba select le te ya option alignment option ome click di hanga en kha full width chi om de full width om in chin update hi cha full width a hong pai hi mai achile he khang lag lo tai ve yai de no lo ya margin le om hu che le dena option pen jang le koi la hiama remove margin chi om be remove content margin update ya no lo hiai pen kha CSS a nengchik advanced deu ana thei tia de ho en thilo tia de la thei ho na dina ken tun Firefox browser kazanga wai zakina a source code ka en no pale ka keyboard a F12 megleng ya a source code taklampanga hong pai hiai selector zangina hiai va hi leng ya va hover leng va click leng ya a code hong ki gelebe a class hong ki gel class pen kha bange entry header ai chu hai pen copy in a entry header pen copy in kon close dia ya theme customize a pai thagle kha then again WordPress theme tengin hiai nei di additional CSS chi nei di hiai pen a kha CSS thei bang na hile na u tut vaget le te hela ka om thei di hoya kha en kha hiai tai hiai home pen ba disable nuam hita a hi le class a hi zia ka dot ka zat ngai id jang le hash jang di to kha class jang in chin CSS hiai kha beginner ten na thi siam ke le den cha kon hel thak dia entry header hiai pen kha display ya kha en kha nan ka chi le mangai chu he home pen mang hiai pen kha tu na hon refresh leng mang om non lo CSS powerful dan mo ai jaga tu about us pai leng about us hiai le chu aman di da nia kholo banga kazat entry header okay den chai pai thak da hiai pen le man di da na ya amang ke ngachi le tua hi ut pen hi thei hita tua kha homepage hiai full banner nei na u ta le hiai static banner lo rotating banner animation banner khong le plugin janga hi thei di hoite igen manale igen non dia to kha hiai kha next kha column de homepage mi nei dana wai dia kha block thak kon bol non dia hiai plus sign pen kala dia hiai option om dia hiai kha column kichi option om dia
ya columns ai pen click in column bang za na de thum de dekhin na di na hile ya thum telin ya plus sign pen và click in bangai text gel nang mai hi mo mai din a text sao lo kon copy non jual dia ya koi hay kha title le de non hi le hit enter hi non in header ya kha about our pastor hay pen kha hin to nuamin ai rồi cha milem bang koi nuam hi le yai le block thak bol non in image chi in library apa in milem khat po yai khong ni jang dia ai pen kin to non i update dia alim enole i cha hong mo tun yai pen kha anwai hin sup nuama wai pen anwai kon hin sum dia he which bang khat wa duplicate the hi mai na image ba telin lan hi ya 3 dots tia duplicate chi di duplicate hi ya 6 dot na mo ale click in lan drag le te na de na mo na va drop di hi mai sorry kon undo usual dia click and drag ai zo che hi le duplicate ai zo che click and drag chi ma bang in hai bang le okay hai zo gel tho zo le hai ani na pen di na vision and missions hang chi ni ma a thu di le ya hai le paragraph ma khong kon tel dia hai khong ma jang ni ya kha tight heading a listen sermons khong chi ni ya le ich kon hi ne hi chi ngom ta to kha hi ya spacing bol na di bang le hi ngom me ki kal ne ki ne loi chi le hi ki kal bang na de le a ki kal chen bang na de le va hover mai le te plus sign ama an om chet mai di wai pen ba click in lan ya browse all chi le te he la ka space bol the na di spacer ki chi om hai pen kha bang cha ya vakai le space bang cha na de ya ide dan na bol di hi mai he cha hong ka de chi ni en non dia hi chi hi mai mo ho chi dana kha page teng kha hon bol the a chi le to minute bang za a minute som thum sunga website khan nei ki hi mai chu home page nei hanga about us page nei hanga blog nei hanga blog ale article ni then again here dik tawe ya article te mangai ta bai mo article title om non lo feature image om content om why pin here then a connect sak de why din hai kik thak dia customize a ipai dia additional css azia kha en here css command ivagel mangia mi chi le header teng selin bachi chu en why selulo home chawi chu sel no phai jaka kha he line khat bagel bedi dot home space which ile home page a paileng home page a omlo tun blog a hong paileng ya blog a ana omta he kha css in ana shape idea na ni dun ka kinta he tuna aman kha a default a kha article on list so kinchin here is a article on so chianga read more om achile here is a ya aman line bangza hon so die chi bangle nan komwan nei lai character 300 character akile 100 character ide isa za control om vek white detail yan nai ki dia tun hi article bang fully de le ichi le hi block pitch hi aman by default comment hina hong le hon nei vek uchima banga services page om hinta contact page om ta ya ke contact page bangale plugin zanga form hong le bol the ma tuna he menu izota pages le post izota tun hi pen ko ya va control di taklama pen chi en non dia hi pen kha widgets agichia hi pen control the na kha hi appearance ma widgets kichi omde hi va click le te hi le
i theme zatin thupua tua izat kha bangai le zakra kichi hiam ya mole wai penin kha a theme developan a develop la ya hiai teng widget position to bol ai chu midang hile midang in he sanga tamzo le bol mai thei mo tua he la kha enle te bang bangale om sidebar right sidebar left chi sidebar right kha hiai chi na hi mai chu en search de ilo search de kile hia an om by default an om hia hei pen dena dan in for hover ina a search pen for hover ina ya option click in remove search omlo I update dia ya adok ya le ha om no lo hi mai hei te khong le de ke ya le recent comment de ilo for hover option remove block archive le de ilo hei le remove category le de ilo remove okay hei te le remove back dia update refresh khacha ta mo hei bang le ide ki zuma le ad ide zuma le hei bang le remove ina athak I bol dia ha en hamilem hiam bol ko no mi le dena to ki bang Gutenberg editor ka chi to ki bang hei click ding in banga ide image ya kha media gallery ipai dia milem khat kon upload jual dia ya ibia kilem bang chile save ya hong do khi mai mo ya text de ilele have a click non ding và click non ding in ya header itel phod de about our church chi in anwaya thu tamlo igel non dia huai nuaya block khat ibol dia button ibol dia click browse all ya kuyam hada button chenom de hibo ya sorry ya button som hey click in ya pai ya kha techina ding in read more ichi dia hey read more a click chang wa kuya pai dia de ita uchi le chu hey a link na inchin hey click le ya a link gel thai en kha read more a click chang about us pai he ichi le about us va click din hey a link va copy di a link va copy in ya a URL kha va paste di achi le why a click chianga hey click chianga hey window ma a ki hong di mo ki le click chiang he tab dang hong ki hong di chi en kha a window ma a dia ide ile he bang ma va hi ngai lo why a click chiang wa tab dang a pai di ide ile he pen va on di va enable di tu ni di nai ke ya hey hi ke dia he pen kha ma clear ti add chi na hita mo ki link ta chi na tu nya kon update thak dia hey a page on refresh leng about our church I intro read more about us apan okay about us apan about us hi ja ke contact page ai ke le blog ai oma read more about us apai hi chi da na hi tu na te hina ding ina neng chik I advance project dia blog inei ta a article ni inei ya tu na sermon bang de tale why dia kha po sa ipai thak dia category sa ipai dia category kha ni bol thak dia dena folder ichi to ki bang why ding ina sermon ichi dia yai aslak he kha igel ke le poilo wa igel ke le man he na gel penon hon la di hi mai na gel nob le gel the khat po I save dia ya sermon hong om ta tu na 8 new ipai dia title ding ina pastor sermon ichi dia ani bang get le tu ni bang chile ya kha den again hey block to post uma post ai ba pai dia hey pen ku ya sermon dik lo okay hey pen ku ya post no mai ta chi category batel ngai en kha sermon ade ya batel in hey sermon kha athu de no lo hi chu mp3 sermon audio file ko inom huchi hi le yai plus va meg di in
browse all chinon di ya audio anom di ha ya hey audio click ina media library click leng ya audio file khat kana nei oma mp3 file vai pen drag and drop di hiai kha bang chituga size lian gig upload thei di chi kha web hosting aking adi web hosting ken khatin kha 10 MB tan khong on upload sak di ken 10 100 vai bang chi hiama unlimit tan a oma le na web hosting te contact ulan gen le te ama hon increase thei di ma tuna select chile icha hongom mai di ma tuna yai sermon to kitua ka YouTube le om chitani YouTube video huchia hi le YouTube pa paina YouTube pa kha yai Whatever your web hosting hai le na bang hi ni chini YouTube link yai link teng ba copy di copy direct in paste le hi thei na paste ut ke ya le hai plus sign ma ba click non di browse all chipen ba click non ha video kichi hi man om de cho YouTube le kichi ba YouTube pen ba telin lan URL paste na ngom di then a pen ba paste save le te aman a YouTube video pen hon embed mai mo okay abang han bol nai lo we sorry a sermon category bolta sermon post le nei ta a menu nei nai lo why din kha iba bol non thak dia appearance sa ipai dia menu sa ipai dia ya category sa enle ya sermon na omta ya pen kha I click dia add to menu chi dia kuya ko dia block zo ai ko dia save menu chi dia refresh ya sermon na omta ya pen kha a content nei lo ja ke ya kha read more title le killing ya pai leng ya kha audio hong ki play hi mai sermon bang te ya I pastor sermon ai lu thak dia bang zia ka yang pai lo ka hela ka page sa ma sorry embed pen ka ba click kha ki embed click di ama yang ki embed ngal update ai pen refresh thak a video ya hongom wai jaga video ni hia thum hia eu ja hi the ma tuna khat sample di hi non dia ai pen kha pastor sermon karma sa bang chi hem ni uchi hi la chun ni khong chi ni ma ya audio ilanon dia dang se sang in dena ma ila dia sermon category dia feature image ini ule le nei the ma publish non dia sermon ai pai dia ni nei ta huchi dana dena block to ki sai dan de wa kha ide za hela thum display di nga display di chi kha hongom di wa ide za kha hi di hong hi mai ma hichi dan kha azat dan tang pi a hia content bol dan to ki sai na wai so cha heya media ki chi option om dia hiai media kha dena text editora milim if upload ting om namu na hiya kha le pai hi le pai thi ka chi na chu helaka milim upload di te khine de he bang hi di he bang lim lak bang upload di huchi hi le ya upload hinta dang le upload lai mabana de di na ki chi ting upload huchi hi le tu na he content a paina about us page a paina helaka bang ko inwam le te khine de ena ya block khat kon bol thak dia ya option ka ba click the image chileng media library ya ana omai chu denak atoma ka ba upload pen mo he bang kha select ina hi changom ta en kha hei alignment ni piang no pale left hiam right hiam mai piang no pale
hiai option ma batelin align to right chỉ đi in hiai ya size kha lian loi sakale hiai ide chi chi avagel di hi mai te khen ni 350 bang ka de ale 350 update Siam oh con đồng rồi while editor khamo WordPress a default omia kelen na install to nya hiai pen hiai kha ni kum pana a default la sang tau oh kuchi a mi khen Oh. he mi khen khatin hiai sang siam lo alui pen de a omule den chai again the plugin khat thun ding in hoi pen classic editor pen enable the hile hiai pen lo alui pen sorry classic pen chat the ma ele jumla shaper te page builder doki bang sime he mo why zia ka kha I a khenten hiai to Gutenberg editor kha page builder ting ting hon khen khitu dia agin tag je nu mo powerful ai zia ka oh ele hoi la tele bele he kha tuan tu na hiai bang kha a caption ni de ya le te khina ding na pastor ko chi dia o acha I member piu go pi pastor hisak phon ni ya hangom mo to kha en kha I khat again non dia biakini na te khina photo gallery de ta ai le WordPress in a inbuilt non in chin why di na category khat I bol thak non dia te khina ding na he kha photo gallery ichi dia bol khin non ta achi le kha I article di sorry ilim lag di ichi dia te khina di na he kha banga ya Sunday school kids khong kha program om chini yai dia khaya ya khatak lampanga photo gallery category ivatil dia ya kha gallery bol nuamta huchia hi le ya kha yai plus sign pin ma ba hi non dingin browse all ya kha option om non e be gallery kichi yai vatelin ya khan dong non en kha ya kha alim lak wa hi nonin te hin na ding in na en kha yai ting khong chini bang zai ale giat okay giat afeka select home in ha drag load aman kha hon upload chin azo chenga create a new gallery ki hon chi iba click ale caption na penwa mia na lim lak teng hon chi toy piang nob le piak the a hon nonga le piak the tun penwam lo chini bang ma hi lo in insert gallery chi le aman hi cha hon bol ngal hiai pen kha by default ta kha bang thim jang le tele ya kalam thuma hong pai di hiai pen kha ya hiai bar janga kha bang zai de ro guk mo ro ni mo ide za hi en te khinna din ni de chini hi cha ko ta publish achi le hiai pen kha photo gallery hi jakin banga ya feature image le de chini which le feature image click in feature image dina hiai bang chini okay a gallery bolta a content le bolta a menu di ba bol non ta di to menu a painon dingin gallery a photo gallery an om to hiai drop down kha again kha ke ya te hina dingina hiai photo gallery kha about us noya na di ya le a ho ma chu WordPress anwam click ilan na taglampang a drag lete na drag lut za kha a drop down hong hi mai di tu na yai save leng ya refresh leng ya drop down na ongom mai ai jaga bangza a drop down dia na de chia kha va drag a va bol di hi mai on save ta in photo gallery hi chia hongom hai pen ba click hi chia photo gallery hong swak hi mai to hiai dan ma a kha de u tu bol the pdf downloadable and bol nom hia ai ke ale banga hiai ai editor in kha hon hi effect thei di ma amele pom kha de na ka chi bangin tamigin ke ya anal pe nei ke hilile hoilam gin hi ke ya tuna atolamen non ni atolama kha static page khat I hong zo dia about us page bang chini ya atolama kha website tang pin ane ya footer to body content ki kala
bottom bangem hongom vele ithimi india ithimi asapol usual dia widget ya nei footer 1 footer 2 footer 3 footer 4 nei hei teng hideve tuna khat i bolek sin dia text kon copy non usual dia hei laka a title di ide ya heading di na bangit sida contact info hong chini h2 kha lian lo dia o he kha kon gen kha kia web design kha title kha h1 h2 h3 chia h6 tan ki pia a 1 lian pen 2 neu pen 3 neu suk deu deu hiya a rule chat chi om ke ma lele search engine de dana pek khata h1 khata om di khat sanga tama om nge nge le search engine buai engine koi pe na alak mark sak di chi buai wai ja ka by default a kha tang pia h1 khatom di search engine a index chianga kha h1 pen index ma sa pen di engine wai zo chianga hon scroll non di engine h2 pen h3 pen chang pai suk di a hiya wai ja ka kha h1 khat nei the le h2 chu ujaja nei the h3 ujaja nei the a hiya tu na en kha h3 bang pedia ya paragraph text hi dia ya kha footer 1 okay kon update dia apek hon refresh leng okay hi changom hi mai tu na i duplicate suk jung mai dia duplicate drag update ni li meleve he kha i theme designer pa na a design da na kinga a bangza akoya chi kha he kha option le di helaka aman kha maximum li ko ei chu he kha control thei lai din ka ning ta usual dia customizer ai pai ki dia customize ai pai ki dia footer widget ya ma vele default la li pi chu ni leom khat leom thum kon tel dexin dia publish thum icha koi the atang pe hela contact info email social link chi khong koi na tang pi hiya hichidana koi the hai background color khong le khing the lai din ka ging ta ya ma ve background bangi de ya gray ide ya background hicha gray piak de mai uchima bang ya foot ya header khong le vek din ka ging ta header identity I have background ma ve ya ki heng ma ve irong ide tel thei mai da na he hai teng zo hai pen zo bang mai ke dia a designer lu lo de ki jak dena ka eno hiai ide ke ya hiai breadcrumb khai ide ke wai pen control na din ka king ta content single post okay ya option tampian ma betuna block apaile block a hiai te hiai na gen feature image hiai mo a detail kong page wal lai hai zo title hiya wai zo meta info ichi hiai te a publish ni a post to a comment a content which in ngoma hai che he layout a le lai din khaging ta block tekhin dina ena archive header bangle to kha ni de ki le option to am pia banga ya bang pena ide hey control teng aki bang hada kinga veka ya phone na san pha bang le ena
idei pen tel di ahi maya ya kala khyak no pen chu hai bet kra mai hai ka dei ke ya lo ya hong tu suk thi lo hiam le control dang bango male side bar ai dei lo header ai pen e ka dei no he kha order i tekene hi blog bang idei ke ya le hi thei mai din ka ging ta hi kha meta detect single post de he pen kha single post ya hi pen de lo ya mang ai ke ya le feature image de ke ya le feature image mang hi mai hi chi dan ai idea team apoi modan a team designer pa team apoi modan thedin kong ging ta hi dan kha WordPress site paidan a hiya huchilo chu atang pi hi di ka chi teng gen hin chu ka hiya manghiam don nop omale ikidang dia installation lakhong hitain hiya hile i ka ngai tu adani na kwa hiam ana lung lut tak ma a oma jing chang thai chang honga ana try out buaina nei om kha ka le chi ina i nilai ni tarik som le thumin dak sagi ma in hiai link ma in kana om dia online a ana hi a khoi buai hiam a oma le tarik som le thum nilai ni dak sagi na akwa hong lut leute ki kup thei a class da na hinon ke dia ki ho tho da ni hi dia wai tia ding ina a hi dia huchilo ko hong ke gin da chu hiai za da nei ve oi mamai Siam akipa hoye dot nop ne ma le Gutenberg bang khat pen kha oi mamai oi ka try with hey WordPress kha i wai zo chang WordPress hoi na kha a hoi na chi dia ma wai Joomla le Drupal hong le chu hi thau le hey kha i search engine adin hoi ka sa search ai index ba ya wai zo cha bang khat ready here mobile ready kha ki bol here hiai tablet viewer ai kele phone viewer enle phone viewer hi chang ngom di wai zo cha ipad ta hi chang ngom di chi dana kingai ya ai jaka hiai bang chi tu ka flexible la hiai phone a bang chi dan dia chi khong le a theme a kinga jel a theme developer pa asiama a hi le hiya responsiveness hong mang le hoya hong kinga di ma a hiya a theme hoi jaka Joomla a kha theme mi customized theme min a ha gen na ja ku kha a theme pen kha a website looks chau hilowa a back end na tan phale a control phang ja kina hai da ne be ki pa ke ki pa wai ma he tu pan zo thia wai ngam don no bom de ho don nam le huni hong đi Yêu Siam làm cách thị nó làm chưa chú ý kìa vậy thì là mà Amazon nó gen vậy file host là màว่า server ที่เรียกว่า host ที่ว่าจะ local เลย host ที่นั่นทีมว่า local บาง host เลยอี system บาง crash อี hard disk บางที่ format เลยอี file อีบางคัดที่เขาที่ upload เนี่ย or บางอี local file ตัวกี่บางไปเจอกับอี local file ตัวกี่บางอินชินอันนั้นมังไอชูrisk 咁啫嘛 local 嚟佢hi le le development side de hoi na chu kin zoi mai ma chang am mo atang pin chu ken chu local ka hi a bang teng ready vector mo ka chi cha kha backup line server upload to wai
process ของเล plugin จังอาฮิเทเวกมา server replicate มาเจ้าหน้า local drive ด้านเดียวกัน เฮ้ไม่เปลี่ยนค่ะอลักด้านตั้มเปียวเหม็นจินplugin เห็นขัดบางจูเขามา plugin ทุนิน generate อามัน zip file ส่วน server เรา upload ไว้ไว้ extract กับ database ตัว connect เลยไปไหมจีเลยมั้งที่ป่าไว้ดังเดียวตอนน่ะก็ห้องกินชิมมาค่ะบางองค์จีเดียมาเฮ้ยมาไหมbeginner level dan kila hiya athei khalo tia din chu bang tan he ma chu ami kamak thei huai lo chu ma hiya website chi teng chau le sual khop tham phadin ka ging ta lam ka bang adiak dia kina website ichi khong hi thei tam lon rồi na app si khong theion internet chỉ có mang chú WhatsApp chị em Facebook chị em tổ hi bằng tam khát đằng bằng đầu mấy anh ấy tổ mấy hiện trên mobile phone browser rất chỉ có mang lại thấy đàn hi lo vậy chứ cả website có mấy hiện nào là chú apps có mobile apps có Android có lại hi thấy Siam papa rồi simun apat tuam na lom le tam takin chu thelo pai the hileng tu da na pai to zel le pe moduli hilo khathai ja ka kha thei himem zilhimem alung nu te dingya abula ka gen banga nek som na tham chinga hi manina kisin to leang chu hoi ma di elam hi helama hi to ma line ka thia tam sem ki han ton thei le hoi ma di ken mai lo khat kon gen ma lo kon dengan luhun gen sit banga beginner lotel ai gen kai pal sakin banga latin yang big sim hong tel mo le kha hilele kana ke kana mu sa chu develop thak di om je ka website wa chi khaw ka ngai to download om pai sin in chi banga ei platform non bol kha highly appreciate pawa oi ta sin the om phak ki pawai ma pa non gen le imu ina thi lo ti ni izat zat tho le website nei tho le ki pong nei thoin sinoi non hil na chang tan ba ki thi lo le ai da ai opener khat tam pin tu lak to ka sama ma ke preset kon ki pa pi ma chi thu kon gen ki pa wai lo thi hat ka gen ni ki kamang hila an na lung lut nek son na di hela dei lo chi mai ni sep na dang ni khong ke de le chan som chu lockdown no ka thei chu to lockdown ji jen covid ni kuma pa na ka thei chu NGO le profit le non profit le biakin na tan pha kha website poimo na honglian zo in wai zia ka aside to en kai to di mi de tamai we deli banga ta a design pen tu website nei hin taw amau mi nei lo en kai tu di khatenga article ana upload jail tu di amilemu ana upload jail tu di mi de un wai te ka delhi banga chu tang pia mitinga omlo ai chu khata thumbe liwe khong kan omlo hilele atang pia khata sanga bangla ai chu achile sunjang office kai zanjanga Facebook khong i khoi na tang ina contract nei tele zanjain upload jail le khata sang li sang lo thei na company khatiam organization khatiam to taya pa ana lian omlo ya bai ja kau chi bang nu te dia site income bol thena hoya hi chi kha kon gen mang hi lo kon gen thak adang don no bom le huni hong lai yau chi ke le hi o election to ke sai hi tu jana di chu kha kot u thuai sim hi ya kal non dama hun ho imu le hi kigin sorry Friday ni ta kina Excel Microsoft Excel to ke sai hi class om di dan na gela hi a hun di hi da giat akichia arem thei di le tu janang telte hiam ai khile de sakwa hiam
ขัดเคียงให้อันน่ะทุนจะสักส่วนเจเลยหังเล่มตันบางเซลนะ advertisement ที่เฮียมmobile ของมูเทดีad สงกีตากลังเดียของกีกราฟแค่เดียไว้ลำเฮียนไง event เซลเลยหังbeginner วงสิมมาดีไอเฮียเข็นขัดเตียเดินชูหูสิมบังมาเลยเข็นขัดเตียเดียให้ควายเฮียมคันเลนี้นั่นแหละปัดตัวปิ้นเลยไว้อีเดียด้านโซ่ไอให้ตั้งในโซ่เดีย